Mateo, Kapitulo 11. At milyari, kingin niyang Jesus, mayari na nung dininan utos, ding kayang 12 alagad. Mekone ka rin, bang turo at manaral, karing karelang syudad. At inyang dimdam ng Juan king sukulan, ing dapat ng Kristo, minutos siya, karing kayang alagad. At sinabi na kaya, ikapin itang datang o manaya kayang aliwa. At Jesus may kibatya nga nakarela. Ume kayo at salisayan nyo kang Juan ing bagay daramdaman nyo ampon akakit. Ding bulag manakit la at ding pile lalakad la. Ding leproso, malilinis la, at ding maklak, makaramdam la, at ding mete, susubli lang miye. At ding ebanghelyo, mi panaralya, karing malo ka. At nuan ladetang ema nakit, makatakit kanako. At inyang deti makonala, nigmula neng minyabi Jesus karing malda tungkol kang Juan. Nanong inayan yung inalben king ilang. Meto nga di ko tamatas, augunan na ning angin. Dapot nanong inayan yung inalben. Ing meto nga taong misusulod imalan amaulaga. Lonyo, ding misusulod imalan na maulaga. Atilo, karing balera ding arian. Dapot nanong ineyong inalben, metong amanula, kay kayo sasabihan ko, king yapin, at migit siya po, king manula. Iti ya itang akeya misulat, o ini, ako padalake ing tubod ko, king arapan mo, ay isadyana ing dalanan mo. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Akaring mibait karing babae. Alapang linto migit kang Juan amamin niya. Makanyan man, itang lalong malati king kayarian banwa. Migit yakeya. At manibat king panahon ng Juan amamin niya hanggang ini. Ing kayarian banwa, magkasakit ya king pangapilit, at ding lalaki ning pamamilit, kakwanande king bigla. Uling di hanggang manula, ampon ing kautusan, menula na la, angga kang Juan. At nung buriyong tanggapan iti, o iti Elias, adatang. Ing ating balugbog ang makiramdam ya. Dapot kanino kay iablas ing daing iti. Katulad de, ding anak kapakalukluk karing plaza. Amangulait karing abera. At sasabihan da, penigtigan da kong basle at eko tinerak. Delitan da kong malumbe at eko migkalungkot. Uling di natang iwan ay emamangan o miminum. At sasabihan da, atin niyang demonyo. Di natang iya ing anak ning tao, amamangan iya at miminum. At sasabihan da, oy ning taong matako at mapaninong alak, metong yang kakaluguran dading manyigil buwis at makasalanan. Ating kabyasnan, mi patunayan king kayang dapat. Kanitapin, pigmula nung sebyanan ding syudad, anong numerapat ing dakal ng mala. Uling ela sinisi. Kaluluna ka, Corazin. Kaluluna ka, Bethsaida. Uling nung king Tiro at Sidon, karin milyari ing malang merapat kay kayo. Malawot ng bina, ing sini silang linuklok, king Abu at Supot.
Dapot sasabihan ko kay kayo, king mi kakapanupayan pa, king Tiro at Sidon, king haldoning pamanukom, king kay kayo. At ika, o Kapernaum, mitas ka ang gabanwa? Mabaldog ka, king kalalaman ning Hades. Uling nung king Sodoma, karin milyari ing malangke ka merapat. Menatili yasa ang gaking aldongeni. Dapot sasabihan ko kay kayo, king mi kakapanupayan pa, king labwad ning Sodoma, king aldoning pamanukom, king keka. King panahon na ita, Jesus may kibatya at nga na. Pasalamat ko keka o iba, ginu ning banwa at sulit. King selikot mo imbagi ay ti karing biasa, ampon mayisip, at pepabalo mo karing bingot. Makanyan pin iba, uling yang minamayap na ning panlalaway mo. Ding kay ganaganang bagay, binyeno ka na akong iba ko, at ninuman alang makakilala king anak, nung heing iba, at alang makakilala ninuman king iba, nung ing anak, at itang burinang pabaluan ning anak. Lumapit ko kanako, ikong hanggang mapagal na at kababayatnan, at ako, dinanda kong kapainawan. Pusanan niya ing pawud ko, at mag-aral ko kanako, uling mamuya at mapapakumbaba ing puso ko, at manakit ko ang kapainawan, king kaladwayo. Uling malambot siya ing kanakong pawud, at mayan niya ing pupusanan ko.